Loron dia bamalu karena sirne beoras ne assisti hela programa tatoli aktual ba edição ohinian. Malusira da daune ami iha area construção projeto alargamento estrada iha area taibesi puranian hodi aktualiza baita bocira relação ho implementação projeto alargamento estrada usi companhia montana diak nebe hahuona ia fulan fevereiro tinan riun rua nulu resin nen liuba no tuir plano se integra se entrega iha fulan dezembro tinan rihun rua nulu resinen. Atu hatene kona ba progresso alargamento estrada i husi ponte my friend to iha taibesi pura dilininian. Hausi halo entrevista ho engenheiro companhia Montana diak ho di aktualiza baita bocira kona ba progresso ne. Loron diak baita bot. Diak, obrigado. Hau hanasan responsable ka mandor iha lokasi dane. Hau akarak hato ba itu kata projeto dane implemento husi companhia Montana diak. Hau ia fulan fevereiro to agora. Serviço primeiro mas kami halo alargamento serviço dane husi trotoar começa husi ponte my friend to tabisi pura. Besi kutona. Agora ita halu fale ini progres turimai mak ita halu fale husi sobu aspal iya aspal ne começa halu fale husi ponte my friend to iha tabisi pura. Então ida baleta né baleta ho trotoar né ninia naruk né maka kilometro ida racing ya completa ho pacote estrada. Ida ne ia saluran sirane começa husi tabisi my friend to tabisi pura ne incluindo crossing sira balet sira e motakikuan sira ne hamutu husi ponte my friend to pura ne ia 1,500 kilo. 1 kilo 500. Sim. Mas sira ne agora dá basic finaliza na. Ida trotoar ne ita basic hela hadia 8 ande. Ida tahap ida mainnya agora ami komisana hahu sobu aspal ne atau nah aspal. Baida trotoar ho ida baleta ne mais ou menos atinge 1% hira se no racing ou começa ida nene ihana 65%. 65%. Baleta. Sim, baleta inclui trotoar sirane começa husi ponte my friend to tabisi pura nene ihana 65%. Untuk tuir albu kata ke ida trotoar ho homos baleta serna bele ramata fulang ida tangka winsa. Kau ne ida ne hela hadia de itu sirane me be trotoar sirane ida be crossing sirane motaki kuang sirane be ne ami hadia adalah kon. Nebe ida ne me skala pura ina laran me ramata ami hal samba agora ami tamfal ba iha tuir mak pas tuir mak sobu aspal sobu aspal tuane kasai fila fale depois ami halo pemadatan tuir halo aspal. Sim. Aspal ne oni naru kanesandet. Hanesandet isi hanesandet. Ini naruk ne aspal ne naruk hanesandet. Se drainagem ho benene sera baleta serna ramata continua kada so. Continua. Começa halo na biscos, sabis começa usi ya biscos nene significa kita prepara aspal. Nebe yenban iha 100 hampir 200 meter kita começa subun atau na sim começa hauna usi ponte my friend mai to na iha dalang inda tambah sinarat ni mai idene mai fal iha be purania. Sim, ami masaitan aspal subun aspal ni 200 meter sana começa yana biscos ni tahun. Biscos ni atau prepara aspal ni. Sim, nebane mai ursida mai iha simpan tiga ne atau baul sinaratega mai fal mai liu ia be saira ursida se teknik usira insida masih determina yang kata baul kana sana. Projeto contrato será mata duni ya dezembro. Sim, tuira informação ne be makana sang mandor misalnya saya iha teruni ne hau ronane dia tengki ramatane iha bulan Desember tengok. Orçamento será claro ida. Orçamento também irani itu tatene ne projeto emergência ursida aumenta be ita labele de orçamento ni hira. Nebe quando aumenta mais kan irani usi
obras públicas bele aumenta tane, orçamento aumenta neve, orçamento hirani ita sidau ku aten lo. Dejana sira mai usi Desde no sirane ne mai husi obras públicas mah tudo makam poin halo, ami lavel halo narna kompannya la halo narna. Stranya luama ko 12 Idane ida hamutuk mah sana agora idane se lasa idane ia 7 meter ni luang berarti 12 metros ini inclui homos. nene sim, uluk be 12 meter. Agora ita bosira bela hari di tinya luang mah sana. Sira durante ita bocira implementa projeto ne usi pulang febrero mai to agora né. Acompanhamento ADE nian os Ministério Obras nian panjira ita bocira implementa projeto sirnya rekomendasi ka pedido balu ne bisira foba ita bocira atau hadiah ne kan. Sira mahare sira be obras públicas sira ada en sira sempre lor mai e semana ida nyalaran bele rahat lima sempre si liusine apalagi ya lorong botomo sira aktif na Fatima mahare sempre acompanha ami di dan be makhalu sairane ami tenke halu tuir buaten be sira powerenta ba ami kompannya